Sri Rama Inggih nemangkin nyawis ngandika ngararis ide Sang Ramadewa Namo tepekan Sang Medele tujuan pemargin idane nenten jesya wantah jaga nagingin sepinunas rabin idane ide dewi itu Soban para Reng Risa sampune ide Dewi Sita punika ngantenang kewentenanipun ikidang dan jangkaya ritat kala punika saha setur maut saha pisan ngeraris Sang Ramadewa jago ngejukipun ikidang ikidang bejang ya sakewanten ipun ikidang nenten jekalah punika sepet mekelip mereka dernya keren sadaipun nenten rumasa ngeraris itu Sang Ramadewa sayang punika kadedehang ring genoh-genahe punika sane ngedohang dahat wira duaning dekati asap punika tingkahipun ikidang waluyane punika sekadi nyengahin kewentenan ide Sang Ramadewa raris nodo kadung
sampun merasa jengah yen Kijaya mirip pelaipnipun Ikidang yang setade ngararis katukukin saking pesraman nenten kerasaya saketan sampun ngeraris kewentenane toh punika saking pasraman men sujatine itu Sang Ramadewa sampun kenika wiwekai keni dayanipun Ikidang mape malih ngeraris ipun Ikidang kedaya disubane tok saking pasraman tidak kalau ditu ngeraris ya sat-sat sekadi jeung kenyel pun pelai ring daruna saneramya ditu lantasan ye mapi-mapi kenyal nyilip ditu dipete sane kelangkung asri kapikan tenang kandang langka eriantukan sampun kelangkung jengah itu Sang Ramadewa kalau ditu Sang Ramadewa saya ke punika mentangang langkap andok wira ngeraris itu Sang Ramadewa jaga matemang ipun Ikidang wit sangkaning sampun kelangkung itu kajengah-jengah terkalepas panah dan dumadi sampun reke kalepas punika panahe Ikidang nyare nandang tatu apetik nenten jenarke
ikidang pacang kepanah oleh Ida Sang Rama Dewi disubane keni ditulantasan yo jerit-jerit lambung kiawane pon keni punika lambung sane kebot dori jepedel punika rawuh ing katengah bongsang bangsa ban sakit lekalian sahase antuk mantik-mantigang awak ipune riantukan sampun nenten beresidayang nandang rasa sakit ya